Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Te mentah kasih ngadon kubur pelan pentip EP banga mentang amdan rahapo noida. Ngadon syata kana mia thu rasa epek jakan ke video ni mendakut. And sa sisian ngapan mau EP pa drop bangam yo shiron pelan video la bon ke DM skibon poi hanga ba bale pim pelan video syura, bale pim le vlog syura. Banga bun kam dengan le kumno kan. Te wanam soy era te sa continue ban pep ka video ke chonga. Te mentah kasih ni la mi na noida menen janmir ni la position ni menen por prabaje e gumto te mentah la de minsta te ngana me thu bang ni dan ha e sai pe bi ka video de menakut tentang kasih like ni wan dan kam shenie te nda ada plan kam ni lek kai shenie mo te kata ka jaka ka banga lek kai mentah kasih am ngana me thu repi ka de she ka jaka ka bang ha ka por bang kena ba em ngakwa ha banwan shenie sya kata ka jaka te ngakwa ha te just imagine mentah finally like ngala yo banwan sya kan ka jaka ta sa epet ke kata ka jaka ka banga nga terang kan hidup por bang kena te finally ngala yo wan te sa epet ke video de mendakut te sa isin nam ya dom ria nga pangakum Islam play video dengan yali naman nong regular bitna tangkat tahi te mentakan ni kade ka room ko chongi dengan pen iga previous video ya piru kan tan video hi ramnen ngata na khandian had nang tonga syo samthia te lapoi ala thathan ta kan tan video syura te nga ang patawan syula intro video nya nda lapoi syathi te to tangkat tahi te pet kan ni kade ka video chonga this is me. Damn. To kata tangkum tahi tere to mentangan Leticia no. Da ada Leticia dengan sawan krek dan da ada krek dengan litan kam shwa. Te anda ada litan kam tangan umcin janji rangin let bikum tuhi. Te to kata. Saya pet ke video ada merakut. Bye. Dia mentadang bang step ni ayam ni. Kita finally la position ni ngambil position ni ke ikyong. Masih ya tiket pembeli. Guys, mentayang finally like ni la poi hang ni hapo. Ngambil ra like baby touch mahal don baong komta ngambil ra hatu day ni an tentang ni ra hapo counter jaka shun tiket sunang ni de ngasap EP and and kini yo arban ra hi video so here ni la yo ega tiket so ni la alai nggak poe hangnya ta si on don bok ngwandang step bun brio thanra te mentang yang sim ya gane ban phong ha gejat ni ha gejat tu ban le rum syake gejat na video ini ada sini phong gom ni bun foreigner sam tasing ke yang apa ni kapur badang ba dan sim ni kan nak sim what is this
mat dei ka ayu ka met yap. Sudrong biblasna kesiar. हीरा है हीरा चमकते रात में Te kia ong hanaba kum hangne jaka balong anti space kum tu kidan ki maulen nai man shua kum hang tu kum hang the le di ksiat nak siat kishna te kum hangne ki na ki ksiar sedang shua ki ong ba tamba ki laklong nur ki brio ki pareng man shua ki maulen nai kidan hangne maulen nai kidan hang tu Kalau begini the surrounding. Kani ko makiong di kami ni Taj Mahal. Naido best juti. Liam ni. So bentar. Ni mutlit pai nak kani jaka, kani kami mini Taj Mahal is like baby Taj Mahal not mini. So, minta nak lit pai. Then yo. So minta em nila ya positionnya, and then yeah, to. This is our second location of the day. So, mentayam nilai leg, and then nilai poi ha. This is our second location. Jong mentakas ni. Namtep rakan yu asngau ni am kasur ke jonga namar ba helatan gibration ni. So, yeah, but. Ajao sir, garam katta kachore. Then finally nilai your entry. Bun beriau ha. Bun beriau ha, saya let me show you. Look where am I? Taj Mahal. Pet ka jing bun beriu ni Taj Mahal pe. Guys, look where am I right now. Nimut man dia lit room siya po. Te ngapen EFT like umno kalong. Te nimut man dia lit room siya po. Te ngapen EFT like umno kalong. Te So, nilapang may kong ganito juti. Nag-room siya po. So, siya po, I don't think so bagin siya ban ay photo iman. So, here's the view na nadrong. Kani ka view na nadrong. Kasi silang rin mapun kuha di eru. And yes, both foreigners have one channel like one the experience maybe so.
tim tangan irung nak isti siapa? Ah. Hey. Siapa kim syar bantan video. So pikirnya ke view nanti cuma tu Taj Mahal. Nang orang nadian ka enak mat ka imong ni. Kani ka de ka Yamuna River. Ganga Yamuna. Zero. Oh my god, so windy guys here. So manta em in lit pai no anamarba nga adoption dur shikit I think a storage room la jan full hi te manta in lit no in lit like in lit sa shijaga ne in lit pai bit no ne batte pre so in ya pet manta te okay te ya okay mo te ka best hi ka jaka like it's a good experience. Tambun brio tan. Gajah kajongi. A few moments later. So guys, enda ada pamjanang tu teman-teman lawan sin siapa Agra Fort, ting ada psi mega tiket ru. Te pet ulain bajrong ha. So tangi lapo siapa te midu. Kita mentangin explore. I think this will be the last place for today. Then, special po kilong kumnya. Kabahe ha, like just imagine ka yung siem manshwa targa ne jing he kumno kan long mo. So parlok pitem mentah kapor bangi entry hang ne am. Te udon uwe u baap hang tu te ka tiket ngilapan I ka tiket tadi nang tu pada like nget erde mangi de Indian ha tiket ye I bade ka dor jong ki Indian te endang la rung pat uong pen I ka proof ID jong ki uong komta uong ba pim ikop ra bade ki Indian kum tu te umut mangi de ki foreigner or something like out of India types kum tu hi te uang pen I ki identity ID jong pi pen I ID jong pi jong komta te haban si dan bok ba I ra spare lem komta te hap siu ka tiket ka baram Taki ayula la ka jing itenan here Te parlong menta em pet nyim ute ubru em uwan siwan ong met yang nyim midu ban yelam lenti te midu yang dan kam syur mar midu la tip lupa ka story te to midu pen I kumno kata ka story ya cipai kumno tawut ya cipai kumto ule mat kawat kumno wan set bat kawat kum tu te batay se midu uski muun si ai te ban batay ang atak dia Manem kaya nga hakot ka por ngan nang maharani
Sẽ dạy chúng tôi con thằng nè. Khi dạy. Hai chân nè. Này dạy step thân sẽ. One thân thế gian. Pet ke kamera. Smile. Cepat. So kanipan kadai ka jaka kato jong usiam. So kanya Magal sang takai. So this is our third place for today. So battery jong aru la jan lut. My guys. Ngindrung siya po. Dengan tanong ka clip ko ba ngayon, ang mga battery phone jong ala almost dead. Ni usia mula syula ay ban sensyar kat kanya. Kamu jumpa betul dari mati yang Taj Mahal. Kajaka sini siya jurong ruba best ha. So good and the view nang ni superb. Fantastic. Okay, I think we are like almost done. Ala thad ha. Tiket ni ya. Si Taj Mahal. Kalong he ha. Video bila thad em. Sila Thai mudur usiam lantai kalau usiam kekun usiam mare tidak sih Mare mo video. mare ini Mare kom no. Pen i bha mare kom cha the. Mare kom cha the. Pen i biang. Wood. Mare kom tu. Thôi là phong sụt thì bây giờ để làm mare. Mi kelak syuhek mo. Hah? Jangan set bendi man. Ni nak cubur lagi lekam dia. So, mentah em, like I'm gonna show you something. Okay, Ketu yang hana ba di British Canon. Okay. Dan pe hang ke kadan yang suka bego. So now we are heading back home. Tak thad ha, tim tay la lit pai no. Body cramps chonga, oh my god. Kelap pang ha kamen chonga. So friend. So nanti la exit mo. A few moments later. Mày đưa fashion nè. Thắt nha em. Là thắt bà mặt quay lại ngon thịa bên cùng nè. Mô mày đưa. So là trai nghìn lệ thai no. Tang namang imut ban saat ni lai sini sini tang baka jakam don jaka bet kai than mô mày đưa sini. Ting là đẹp cả cam cả jam. Tingin lệ nam ta. Bye. Là đẹp cầm bầm đi hỏi để ta có ta nó sắp đi fish bit bang bam cha bang tisha bang ayu no. So guys manta finally ni là đẹp bam cha thì là thật ba ni là thật ha là one kai to pang sengkai jaman ta it's time to rest in tiak no tela shine haban ki prabaji na marba in let naka bus
nampen kun ya ka vlog hang ne pat kanya nampen issue de bang ale chanoy da ngala boy nampen issue de kamta ka vlog nampen kun hang ne te tang tahi la shangin let no kam to ka bos karish pho baje tingin min nang ni khandai baje haban ken opra baje haban packing ye la than tem tang thiam shi sundan te good night and I hope you liked the video, so thank you so much for watching.